beşê şano berdewam e. Di vî beşî de şanoya modernîteye demokratîk her wiha çîroka şanogerên xwe serpêhatiyên wan em ê bi hev re temaşe bikin. Rasmaliyeti de o netava demokratik de nezikatiye me hünere ji hev cuda ne yani. Rasmaliyet çava nezi hünere dibe netava demokratik de hüner çavaya çava deskirtin ev mühime. Çêbûna netava demokratik de çand pir mühime. Hüner pir mühime. Beşen hünere pir mühime. O şano pir mühime. Şano belki jî insan dikare bêje nav hünerên cur be cur da herî em bêjin rast rast zindî çêbûn û avakirina netava demokratik de hünerekî dikare bê rolê xwe bilîze. Hünerekî zindî ye. Mesela ne tenê nav salonê de yan jî bêjin nav çar dîwarê de şano li gunda jî tê çêkirin, kolana tê çêkirin, li çiya şano heye. Em bêjin ciyên cur be cur. Yani mesela ez minak çiya minak bidim. Hevalên şanoger li çiya salon tunene, yan şikefti de, yan jî em bêjin berwarekî a çiyayê. Mesela ez jî gelek cara şahîd jî bûm, min jî wilo kar kiryanî. Beriya temaşawan werin, bêrû qezma deste me de ye, nîv saetê de me sahne çêdikir. Me erd dikoland, yê düz dikir, yê jor ber jor jî ciyê temaşawan bû. Dehan cara me bi wî rengî şano lîstiye. Yani çawa ji bo akademiyê binayên mezin lazım nîne bin darekî jî dibe akademî em dibêjin. Rastî jî ji bo em bêjin dîka şano jî, sahne şano jî illahî salonên mezin û binayên mezin ne lazım e. Her der insan dikare bike, her meydanekî, her sahayekî insan dikare bike ciyê şano. Şanoyê me de çêbûn û avabûna netava demokratik de hinek mijar mühim in. Wek em bêjin çanda a çînî yani tabakayî sınıf. Em bêjin mesela em şanoyê kî em dilîzin yani. Dîsa mesele jin tiştekî mühim e. Mesele a netewî, netava demokratik. Mesela ev mühim e. Yani şanoyê me lazım e aliyê fikir de fikre rasmaliyet yan jî takekesî cuda be. Yek jî tiştek kevnar em çawa nêz dibin. Rasmaliyet, kapitalizm, modernite kapitalizm çi dike? Tiştek kevnar inkar dike mesela. Dibêje tunene, ez heme, her tişte ezim, ji min baştir tuneye. Bi wî rengî bê dîrokî û bê çandî ava dike. Ber kesekî em hê wek yekî ku jinûka xwe ava dike. Ji ber ku sîstemê ku hey, ku em temisandî, em tirsandî, em gorî fikrê wan, gorî nêrî wan nake, gorî ku tiştê ku xwestine di hundirê me de derbas kirin, di mêjiyê me de çekilandina, em hê bi wa hêviya da. Me xwe ji wa tişta xilas nekiriye. Heger kesekî şanoger be, gerek hestê wî ferehtir bin, afaqê wî ferehtir bin. Yani li pêşeroja xwe guhdar meyzêne. Nil tiştê ku hey. Yani ji ber şanogerî şoreşê bi xwe avetkenî tiştê li pêşiya xwe dimeyzêne. Nedûye li hezê de ye. Heger got li pêşiya xwe meyzênî tê geribê gava babêje. Pirsgirêka herî mezin çawa em hê ji bin teesîra rejîmê nederkeve. Hê em ji bin teesîra desthilatdariyê nederkeve. Hê em ji bin teesîra ku û em gelê Kurd neş heqîviya ku biştexile, neş heqîviya ku gavabêje, neş heqîviya çandê bi çandê kar bike, neş heqîviya bi çandê bifikirî heta. Em dibin wa teesîra dana. Ji ber wî jî her gava ku em dixwazin bavêjin, pirsgirêka me zihniye. Heger di aliyê zihnî de me xwe têr kir, me xwe nas kir, me bi zimanê xwe îfade kir, hingê me karibin em bêjin me gavê şano avêjin. Lê heger me xwe nas nekir û heger me di aliyê xwe zihnî de xwe dirist nekir, em ê nikaribin gava. Şano ne ji bo ku ez ji bo hunerê bikim, ji bo kesareta xwe ez lêstikvanim.
نش بک والله از تن زانما نه ام ده آلی ذهنی ده گرک خو پیش بخید شانوگری ما هی درو و جاوا ده هی دویم جاره ده دنابرا لنگی وینا که دنابرا سیستما راسمالیت او جواکی دمایا دنابری دمایا گرک خو دنابرا هر دو بشاد خو قد بکه ایدی جواک بونه بده پیش یعنی ایدی ناس کرنا خو بده پیش ایدی فکری خوی شورش بده پیش اگر گوته خو ناس نکر تا دیروگا خو ناس نکر و تا خو نکر برهمک انت خو نکر فکرک دناوا فکری کو دسلاداری و لهمبری وینا که تا تکوشی نکر تیمینه لبخاشه جبر پرسکری که اساسی کسایت می شخصینا ام خوشوی قال که درباس ناکن ام راستیا خو ناس ناکن ام راستیا جواگا خو ناس ناکن ام راستیا زمان خو ناس ناکن ام چاو کو کاربه لهفدو کوم بکن کو ام گاوی گرینگ باوش دماغو ام دبین جنو شانو دیرک ریفبرن دیبیرما دیرک جواگا خوزایی او جنی کو او جواگ بریفا دبر شو سروکتی دبیجه ریفبرن بخوا هنره یعنی دیمک او کسی کو او جنی کو کاری بشریت بریوا بربا دیمک هنرک پرمزن کریه کاری هنره بکه س ام بیشن چیکرنا جلکی دایک چیدکی او هنره بیشن چیکرنا خارنه که چیدکی هنره مزن کرنا زاروکه که به علماندنا لسر هنره که به شیرتن و به تربیه و اخلاق و همو هنره دیگه اجبر ام تاني ام نكون جن د چارچوبه شانو د ام پناسه بکن جبر جخا اساسه و د هنر ریفبرن کو جن د دیروک دا کریه خیاده که انگر ام دیروکا جن بنارن ج ست سالن او قسکفن دا و حیارو جامعیرو هر تم جن تشکاندن هر تم او دست درجی چه به چما جبر کو زانن گرجن جواک بریوا ببه او دمه هنر راسته در کبه و دمه ام بیجن هنر کو لسر مبدأ اخلاق تربیه هر وکی دنا سنگر ام لبرهمن جن بنارن چقاس خوشک بون تیدا هیا چقاس تیدا استتیک هیا چقاس تیدا هست هیا افج بخواد تایبت مندیه جنن يعني عندما ام برهمك مجن برهمك هنري ج هست دا كيمبه او چاق مثلا مجن وقت مروف بمن باندور ناكي لاما هرتم برهمن جن يه هري زيادتر باندور دكن هري زيادتر مجن دکاره گوهارتن جواکه دا بکی دکاره گوهارتن د کسایت انسان دا د میجی جواکه دا چه بکی لاما خطا جن دشانو دا پر گرینگه ام بجن جن یکو زاین دکه یکو وان زاروکنا خودی دکه یکو وان زاروکنا مزن دکه دیمک دکاره هنر بریا هری خوشک او بکه هز بيجن نب ام بيجن موقفك معين دو تشهد به افتش دسفيك جبيرو باوريته چقص بيرو باوريته هيا چقص حسكرنيته جوي ام بيجن جوي پیشنگتيرو هيا چقص خدوه پیشنگتي دو دبينه يا ام بيجن چما دخل پیشنگتي دو ملي دو بكه اف معناتها تيوات هيا كو او شركو لدردوري تدبه توكس تدسبيكي تتخدو دبينه دسبيكي تحيس دكي تدبينه كو اركك لسر مليتايا كو تخبر بسيار د جوهرتنا جواكي دا ببينه تخبر بسيار ام بيجن د افاكرنا نفشك نو دا ببينه نفشك نو ج شر دور ج وحشيات دور في اف مشهد عنف ام هروج دبينن جي دور تشقص بنرخي نوالات بتشقص باخلاق الجواكي تشقص
گشتی به پرسگریکن جوا که رو تخاطی داده بینه لما جنا کو خو پیشنگ دور دا ببینه دوی کو دستپیکی خو برپسیار ببینه دستپیکی ام بیجن بنگه خو آوا بکی بنگه کو بکار به خدمتا و دمه بکی و خدمتا و پیشنگتیه بکی او پیشنگتی چه دخوازه او پیشنگتی چه خاص هزیج متخوازه و از کارم چه خاص هزی پیدمه لما سر اساسی دملی فکری دایه دملی بیردوزی دایه ایدئولوژی دایه چه خاص ام دکارن خو خورد بکن و اف خورد بونا کو د میجین مدو درامان مدو کاربه ببه برسفل هم برفانتشتن راسمالiyet yani modernite kapitalizm hebuna xwe serçe avadı ki bê çandî û bê civakî avadı ki. Hatta insana dixwaze bikişîne bê çand û bê dîrokbûnê yani. Mesela insanekî bê çand be, insanekî bê civak be zû dikare mesela her tiştî xwe bide rastmaliyetê. Keda xwe bide, jiyana xwe bide, em bêjin iradeyê xwe teslim bike yan jî civakbûnê xwe terk bike yani. Ji ber ku rastmaliyet armancavî faydayê, berjewendiyê wî xuyayê mesela. İnsanê nûsa bêdeng bû naaxife, insanê her tiştê pir dikare destê xwe rake teslim bibe, insanê nûsa dixwazin yani. Ama yê hunerê şoreşê, hunerê şoreşkerî, şanoya şoreşkerî, cevherê xwe de berfsiyatiyekî dixwaze, şoreşgertiyekî dixwaze, avabûna civaka nû da rolekî dixwaze. Peki em çima nikarin yani rêxistinekî mezin, lîstikên hezara, akademiyên dehan akademiya em nikarin ava bikin yan jî nikarin wa berheme derxin. Ez rastî jî pirsgirêk zihniyet de dibînim yani. Zihniyetekî hatiye em bêjin pelçixandin, zihniyetekî hatiye em bêjin zayıfkirin. Zû nafikire mesela ji bo civakê me çi lazim e. Her şahsî difikire, ez ezî difikire, şahsê xwe difikire, civakbûnê xwe nafikire. Tiştê modernîte kapitalîst insanekî dixwaze ava bike bi wî rengiyê yani. Ama şanogertî yani binî hatta dawî kolektivizm dixwaze, hevre karkirin dixwaze, ziman dixwaze. Yani zimanê Kurdî çi qas pêş bikeve, şanoyê Kurdî jî ew qas pêş dikeve. Em bêjin çanda Kurdî çi qas xuya bibe, xwe kom bike û berheme jiyanî derxe, ew qas şanoyê Kurdî jî pêş bikeve. Çima beriya PKK mesela, şano bi sinore mesela. Em bêjin salê 1915 Abdurrahime Hakkari yek listik nivîsandiye Kurdekî çawa diçe Filistînê hember İngilîza şer dike yani wek askere Osmanî çîrokê wî dibêje. Ne çîrokê me ama yani wek çîrokekî Kurdî ye yani ama navarok ne Kurd bûne ne em bêjin biçik Aliye İslami de mesela hatiye nivîsandin. Mesela tişra hediye edip pêş dike ve em dibînin Pirêmert mesela memozin dinimsine. Min bixwe jî xwendiye Musa Anter Birina Reş nivîsandiye mesela. Min hem Tirkî xwendiye hem Kurdî xwendiye. Pişa em digîjin salên heftî derketina PKK çanda kurdewarî jûnû ve zindî dibe û şanoya Kurdî jî zindî dibe yani berçavaya eşkere yani. Enstitûya Kurdî İstanbulê işte navenda çanda Mezopotamya îro li Çiya, li Rojava her derê şano tê pêşkêşkirin. Quvvetekî şano de çêbû. Ew quvvet jî bingê xwe ji wir dige hevalên gerîla dema Bakur yan ji Rojava şanoger bûn derketine PKK'de çûn Çiya şanoya xwe dewam kirin û her der kirin sahne, her der kirin ciyê şano bi wî rengî kedeva hevala me basê heval yekta kir, basê heval hêvî kir. Ji bo her du hevala aslında serokatî mînakek dibe botan ders, yekî ji botanê yekî ji Dêrsimê hebûn û zanebûn yani. Mesela Dêrsim zanebûn û yani fêrbûyîn pêşe, botan xebûn û kesayetê em bêjin
bir rengi peşe. Hebun yani hevdu ten cemhev hebun zanabun aslında yek bunek çedibe yani. Botan dersim dibe yek tişteki hava dibe yani. Servi esası şanuya Kurdi bejin van havalin şoreşker şanuger bingeh ki mezin avakirne em ki em bejin endam şanuya çiya gurbeki şanuya mehe şanuya çiya em kar xabat dimeşinin Lise her parça Kurdistan'da de xabatên çand û hunerê em bêjin festîvalên şano çêdibin, şano tê pêşkêşkirin. Bingehekî xweseriya demokratîk te, civaka demokratîk te tê navakirin. مرد کاره به میشاره دوی بجه یعنی شانو نتوا دموکراتیک وکی فکر بنگای که خواه خورد هه اف فکر جی البته کی سروقاپو yani evi fikri deme و همش بوی نتوا دموکراتیک همش بوی شانو نتوا دموکراتیک ام تکارن وی فکری جبر وکی فکر هیا فقط وکی چالکی وکی د عمل ده به پیک آنین انک تشتنه یعنی اکو خالصر ام بیجن به پراتیک بکه به عمل بکه بگم هنک شانو ام تماشا دکن یعنی دبینن هر چهار پارچه کردستانی و جهان دجی جوان شانو هنه شانوی tabii kimin adama vedbejim kimin henek şanu hene necat perestiye dedin peş fakat vaki kesayet هنرمند تایبەت شانۆگەر نەممکنە کو نژاد پەرست بن نەممکنە کو ئینسانی فاشیست بن یعنی مرۆڤ یعنی تەک توک نەتێدە بن یان مرۆڤ کارە ماژناو دەرخە فقط بگشتی ji ber ku perwerda şanoyê insan di alî kesayetek baş avakirinê de çêdike yani perwerda şano bingehîn ev e ji bo wê nemimkine me got insan şanoger faşîst be yan jî em bêjin nijadperest be an jî tiştekî din dema mirov vê manî de lê mêze bike yani wekî şano neteva demokratîk aslında yani bengeyekî xurt hey yani mirov fikrê seroka pot kare gelekî feyda bigire şanê ku vêga çêdibin jî ku vêga min dibînin hinek şano çêdibin vê evê didin pêş vê fikrî didin pêş ev fikir vegire de yani tenê tabii fikir tenê têrê nake eger nekeve pratikê neke yani emel nebe ew fikir tenê li werê bimîne têrê nake ji bo wê gerek şano di vê alî de bên çêkirin yani em bêjin te yani براتیا گلان یعنی جی نتوا دموکراتیک نتنی ام بیشن دنا برا گلا دجی ام بیشن مینا اکولوژی yani بگیرد است یعنی جی ام بیشن تشتی کو گشتی yani دنوا اکو جواک خالصر ام بیشن به پیش بخد عالی باشیه ده اف چید به بلا به اوی ام بیشن شانو نتوا دموکراتیک آستای برند بکه و ام بیشن aslında دما مگاوادی باز کر yani برتول برد جی دما کو ام بیشن مگو دیجی کاپیتالیزمی وکی آقامه کی درکت الورجی ام بیشن اوه کی هی yani بنگه کی هی و هری داویش ام بیشن yani زمین آمه هری خورد fikra ribera apoya em bi fikri em şano çebikin minak yani şano ku çebikin jî mehnek şano dîsa bejim me em temaşa dikin têde ew nîne têde fikir nîne yan tenê em bêjin henekin yan jî perîşantiye
yani civak yedi behevi bu ne? Ev çanak yani ev ne civak içetke ne jî netava demokratik çetke ne jî şan netava demokratik çetke. Ji ber ev ki nû lazım e yani barekî giran dikeve serin belê şanoger e. Şanoger di her alîde xwe xurt bike, her alîde ew fikirê ku heye xwe pê xurt bike û bi vê bikaribe şano çê bike. Navê min Xelîl Tehlo ji gundê Cîlika ji herêma Girkê li Gêrmêlan. Ji xwe têdî belkî wek her insanekî dema ku tiştekî li pêşiya xwe dibîne hezkiriya wî çê dibe. Yani hecê dike, dixwaze. Ez ji weke kes zaroketiya xwe de yani belkî me newrojî nedîtibûn li duê demê de. Ji ber ku em hinekî wek girtî bûn, civakekî ku girtiye, civakekî ku sîstemê nehiştibû ku çavê xwe vekin. Di wir de me derrêya televîzyona de, derrêya wek behterî televîzyona de me şanogerî didît. Weke bêje film bin, sînema bin. Ew jî gorî fikrê ku hey yani ew hestek di wir de çêbû yani me xwest ev çi ye yani çi çê dibe, ev çi rengî çê dibe. Tu karî weka va bike yan tu nikarî weka vanakê bike. Ev wilo bi çi rengî çêbû. Ji ber wê jî ez weke kesekî duî alî de me dît bes ama ne xeyalêm bû ku ez warim di şano bi xwe de bileyzim yani ez bime şanoger yan ez derhîneriye bikim yan ez binivîsim yan ez karibim îro li ser şano biaxivim ji ber ku yani tiştekî ne meqûl bû yani ji ber ku ew tiştê ku hatine serê me lê 2023 de piştî ku tevgera azadiyê derbasî wekî dibêje roja ava bû êdî me tevger dît êdî Newroz hate pêş êdî me bi çavê xwe dîtin yani kesinî weke me ya zimanê me daxivin ew jî bi zimanekî daxivin yani zimanê Kurdî jî çê dibe ku tu pêşano bike zimanê Kurdî çê dibe ku tu di televîzyona re derkeve tu bi zimanê Kurdî karibê şanogeriyê bike yani divê alî de ew hest çêbû. Carekê yani ku min li Qamişlo jî dixwin şanogerê me yên Rojava ku komê me ku Rojava ew hest me re çêbû yani ev çawa dikin çilo dileyîzin bi çi awayî dileyîzin bi tiştê besît yani tiştê wilo çîrokên besît vanakê hin teesîr li me kir. Lê dîsa ne xeyalêm bû ku ez bikevme nav şano de ne xeyalêm bû. 2005 ez weke kesekî cebhewî weke kesekî ku di nav rêxistinê de ji me hate xwestin ku tu jî bikeve nav komê de ji ber ku yani yê ku tevlî koma dibû ne her kesî ku bi spor ba ne her kesî ku zane ba ne kesî ku yani hunerî de zane bana. Ez jî weke kesekî ku wek erkekî me dît ez tevlî şano bûm di wir de yani carekê jî yani min nikarîbû yani ez tişekî mama cima yani ez şiro zê bîştaxlim yani ez ê çi leyzim. Li ema hêdî em tevlî van hesta bûn em tevlî wan karê şanoyê hebûn ew jî te dua sala da belkî 6-7 skeç di roja Newrozê de hatine pêşkirî em 6-7 de bûn. Li ema tirsekî herî xwe di hundirê ho de çêdibû ji ber wê jî di çîrokekî ji bo çîrokê me şanogeriyekê me ku me dikir dema wexta ku ez dileyîstim yani me digot qey rastiye yani yani wexta me dileyîstin jî ku ez ew leyîstkandina min jî di qulibî rastiye yani leyîstikeka me hebû em dileyîstin ez kesekî dabit bûm dema wexta me danî eskerê xwe min rastî danîye de yani min ne temsîl dikir yani min rastî danîye de. Piştî ku em jê derketin ku heta ez gelekî te zêşandim wala te kemaxê min hewşe wiçmanî ku heta ji dil danî min êm got wallah ez xwe nedihsam yani çawa ez ê bêjim te di wir de hêdî em me şano bêhtir yani wilo wek leyîskandinê min leyîstin. Piştî 2006 wana
از يعني تكستك هبانا ام دقرهان محاضريش بو نوروز ذكرن بروجا بحيفان دومان الهيفي حتى كو تكستك يبينن ام بنوي ام سر كار بكنش بر ندر هناري هبو نا ليس حتى ليس قوانين ابو يعني بلكي يك دوك صالك دو بري مدناف دبون اما دو اس فكري مگو چما از خل هيفيا كسا گيد هلم كوري حتى كو مسا كيدم هم امشي كن ما يعني چه كافي ميزنش بركو فكراندني ميد دناف جواگه نه ايش جواگه هنا يعني كسا كي كو زاني به دناف جواگه ايده چيا چه تأصيل دبي چه مجاري كو اساسي له دبن ده كو دهل كو جواگ خناس بكي يان نراستيا كل همبري تكري خناس دكي ان خرابيه كو دناف جواگه دا كو تكاربي وخرابيه موقف جهره دين تبسكنيني تدبينه تبچع في خوا دبينه دور دا شبركو زمان مشروع عربي بو منك عربي كردي دين ما مستقل جماعه بو او زمان كردي زاني بو مگو کم تکست ده او جبر چانده ده بو مگو کم تکست که دینه گو چمانه گو ماتکاری دینه مگو کمی به منی چیرو که منه دور دا مگود و نویسن يعني مگود و نویسن او تکست ما یا کی بو من نویسن و درباسی نافشانو بو هنگی مگاون ایدی ایدم کتنا فرق وجدات یا ویدا پشتی دستپیکا شورشه ایدی اما بهتر ناس کرنا مج شورشه چه بو شانوگر چیا در هنر چیا لیسکاندن چیا لیسکاندن جی نه حسانیه مجاری وی چنا مدارس وی ناگه چنا دیکور چیا سینوغرافیا چیا فضاء وی چیا یعنی اف مجار هیدی بمراحات آوا کرن ام بون کسکی کو ایدی واجب خود بینن ایدی که جبر کو تکاتی ناف کاری دوید وی کاری پیشنگتی جیره بکیت نه بهله پاجدا بولوجی ایدی از هیدی بوم عالی در هنریه ده ایدیم ارکی خوی کویلی دید حتی بلکه ده دسپیکا آوا کرنا کومینی دسپیکا آوا کرنا کومل شانوگر همو کوم بون کسی میکو دناف سیستم دا کار دکر حنکی خوب و کومی میکو دنوروز آده در کتن جبر یکو شورش آوا کر یکو هشتی جواک به چند خواره گریدن به حفصانی خواره گریدن به چیروک خواره گریدن روشن نوروزه بن وک حسن کوای حسن کار وک گلک مجاری میکو دیروکی هنا دورده واکوما هشت کو بردوامی اوینا که هبه دورده دخواستن انه هو نزانن ام زاننا لاصرار ما يعني اصرار ما جبوفي كاري جها استاكي كو ايدي شانو چه به ام بنویسن تولید فستیوالا بن و به رنگی هست میگو هی ام دخوازن گاو ماستر شانو یعنی ببین چاو پیشنگتیه بکه نبین خود قرچگه که ده بهلی ایده ام جمرحله هنر جبو هنری نکن ایده ام شورش پی آواکن گوهارتنا ذهنی دهندره جواکه ده چه بکن جبرکو سیستم آیا کو نه کو ام تدا کار دکن رضا بریا خسیرن توا دموکراتیکا پیشنگتیا جواکه دکن ام کاربن همو جواکه هفدو کوم بکن به همو رنگ خوا به همو زمان خوا به همو نتای خوا لسروی اساسی گاوی مازن باش خودم من کاری هنری دست بگیری از بچگانی خودم من دست بگیر و طیبت حس کردم شانو را چه هات خب من چرا من قالا تقلید کرد دیدم من کروشن امنی نباشه من بجن قال ما عفرین گشتی روز آواجی وصابی من بجن پرسپکتیف این سروکتی آن کتابن که دهات قدخه کردن زمان ما دهات قدخه کردن بلا چه که من بجن ایدئولوژی یک بلاف کردن و دمه پر بدزیبی و پر وشارتی بو لما ما دویده ما دو چه دکر ما خواد شرط مثلا ما کسایتن چه دکرینش بو که امنای ناس کرن مثلا من هرتم من از دبوم زاروک حوالا گریلا از هرتم دویر ولاده ابوان را مثلا پرتوکن سروکتی جوینن کل گندا چه دبون کتابن کل دفرا بلاف دبو افتشت زیاده تر کشاندم چون من تیدو دید که دیمک از خوابو که هرینم از رول کدم ببم کسایت کدم ببم از کارم دیسان نامه خوابیجم از کارم تشتی که آرمان جه که از خوازم بیجم از پیک بینم اف زیاده ترش چته جه بیجن کلا خینته جه
ام بیشن جی ایدی بس روته بس حیا کنگی گرنه اف بگرنه ام بن اوه کیه بکه گر کسی جی ده کسایت خدا نبینه از وقت مروفک ده آسته کمین دا میشه نه وقت کردک چما و زمانی منی وری قدخه کرن چما از نکار بم از شانو حزکم چما از نکار بم شانو خب زمان خوابشم يعني اف حمو برس اف حمو ام بيجن زور كو دولت دويدا ميدو لسر قال كرد كر د شخصيات من دو وكشون وقر اف كلا خوينه قال من زيادة تركر لو ما از تبلي خباطة چانده بیم اف جي دسپيكا شورشا روش آوادا بو دريك ام بيجن بو نفسك جمع کردارا که ام بکاربن ادی شانوین مچه ببن ام بجن گووند ام کاربم گووند خادر کبن بکن استران خواهی یه نتوینه یه بزمان خواهی هر وکی دن ام بجن بدامز رون کرنه ریوبریا خاصر ادی فستیوال شانو اللي قال مال عفرين هات دار خستن شاد دسبيكي از دسبيكو شورش دا از تبي خباطا هنري بوم لد سال 2016 14 دا يعني وكو جهه خد فستیوال دا کرد افجی بجن به دارخستنا ریوبریا خاصر را بجن شورش شانو لعفرين دست بکر ادی او گاوین کو بهزار سالا مایه کو او کبت ام بجن د کسایت در هنرین کردا د شانوگرین کردا چه بویه به دامزران کردن ریوبریا خاصر را تقی و بو شورشک شانویی و خود دملی شانو دا پیش هستن حتی که زانینگه پایمنگه شانو ایدی الباشار عفرین چه بو او زانینگه مخاب النها بویه جهه اشکنجه و جهه تعذیب مروفان لما به گاویرا شانو گاون آویتن و بر گاون باشید چون ایدی در هنرن جن در دکتن هبون لیستوگوان به هجمارک او قص پر هبو مددید تشتك لقال ما هي لقال ولاتن دربو تنايا تماشاوان حسكريين شانو عندما كو فستيفال شدو بو تديت هولا شانو تجي كاس دبو جبر قال تي شانو تي راستي دخازي و ايش خا د سر دكا بزمان خا گهدار بكي نه بزمانك بياني گهدار بكي بخوا افجی دمه را تفی کوش برکرینه جی اف نبو بند مقالا شانو شورشگری دکر پشتی کوش برکرینه ده هرما کوش برکرینه دا ما شانو آوا کر اف بجم وقت چیروک خواهی شانو اف مرحله اف گاف یا گاف هری زیده تر باندور لکسایت و مکر باندور شخصیت و مدا کر چقدر گوهارتن و نیرین من و هستن من گوهارت و خورتر کرد لهمبر شورش کرده به از وقت مروف نکو وقت شانو گرک کرد نوی زینب محمد دخوازه بکردی جیان بکه بکردی چهفی خوابه که لدردوری خواب نره نفیسین کردی ببینه لمروفان بناره جلن کردی لوان ببینه امجن رامان و ایدئولوژیک و خیال تگوتن ای چاند ما بن ای فلکلور ما بن ای تراث ما ای کردی بن لما یا سرکه بلی کمروف جی وقت شانوگر از حزدکم شانو ما کردی از دبستان که ناف دبستان جهانی دارم ببینن جبر چند ما یا هری زنگین یا هری دولمند دکاره به هزارات دبستان جی در دکه نه تنه دبستان که جی در دکه لما هر تم باید خیال مدابه کروجی که ام هموشان گرن لروش آوال باکور لباشور لروش هلات از باورم اف هیوی و خیال هر کسیه کو بسینور بیکو ام بیشتر دشمن ما استنگ بکه سینورا جمارو دینه ام ورن گل هف و ام شانوی خال همو دفرن کردستان پیشکش بکن
مش جتشياي كرمج لقال ما بقرن تا الرجالات المهابط لحمود دفرن كردستان كو جهه سرهلدان كردر كتنو و ابويا كو اف اشتيه كو اف كلا دل مدا صار نبه و هر تم اشتيه كو گرم به و بانگ بکه بشان و بانگ بکه آزادی زاروکتی ده بکی گوتنه که قلیشه به فقط زاروکتی خود از بشان را کارم بیجم مجول دبم işte debistana serata da tevlişanu yani skeç bu piyas taht çekirin. Mina güç akı yani من yani rol netkir. Çoğu yani mina ki bidim mesela ben hareket ekir çi kuş yani dili tat. Gerek az bu sabıkım. من حركات كير بشرة ماموستال زاروك دن زفري قلت أنجي وكي عثمان بكن يعني إمن بشكل خزايبو يعني مقول أتبي بكم يعني يعني رول بكم بشكل دن نا جبوي بيت كارن بيجم يعني زاروكتي ده من شانو حز ذكر ودناب شانو دابوم ديسا تقندات أو هبون يعني أم بيجن شوبير كابون ياجي الدعوات هذا سكيش هاتن شكرن دوان سكيش أم بيجن دوان شبادات هاتن شكرن استبلي حمي سكيش هذا بون يعني نزانم يعني تشتكي كود حسكرنا كي مش شانو رهابو دبجي هاد خوينا مرفضة هاي يعني أو تشت هاي يعني وبيشت رجي دمكو تبلي جريلا جيبوم حتى كي كو درباسي تبشان ديبوم جيه كو از ديبوم تو حمي روجي كو تهاتن شكرن تبلي وان روجا ديبوم و بسكيت يانجي بستران از بشتار ديبوم يعني فيدا بنجهك هيا هبو دبا كوش اوي باجي يعني دزاروكتي ده مالا متم او قربالغ بو بابي من ام بيجن دنگ بيش بو و هم كسي دنگ بيش هاتن درودنشتن به هفره ام بیشن دنگ بشی دکرن و دوان روزا داشی ام بیشن از وکی زاروک بوم فقط من يعني وکی اوکی ام بیشن بلکی جانا از شخور استرانج دی بیشن فقط وکی شانو مشخوره کربو وکی يعني بلکی من هدفکی بزانبون نبو دست بکی فقط هبو يعني او رحمه ده هبو تماس درباسي تفشان ديبوم يعني براسي هيجاني كي جدا هبو أري بلكي من مقوم من روجا داس بيكي حتى كي هاتم تفشان تي از تبلي روجا دبو ما سكيت شيت كيرن فقط تفشان جيكي جدا بو ماموسته هنه ماموسته وکی ام بیشن شیت هیوی شیت یکتا و تو تبلی وان حوالا دبی تو تشتکی چوا بکی aslında burada هدی yani çurukata derti orti ام بیجی ورده بیجم yani ام دبیجنه herkes karıl her deri خوب بوشیره فقط سردکی تو kendi kara خوب بوشیره تو سردکی تازی yani چی هنر تهبه تو اوی جیو زیادتر نینی جبوی بی دماغ کو از چوم تفچانده هیجانه که جدا هبو
ما هوالی شی زردش ناس کرد شی دبرم ناس کرد شی داغستان ناس کرد شی دلیل ناس کرد شی خلیل ناس کرد ام حمی به هبره بون یعنی یعنی وکی هیجانه کی جدا بو دست پیکه کی جدا بو رولا منا یک کمین کو ادما چوم چانده دست پیکا 2022 نوروز ده حوالی یکتا حوالی هیوی شیطه بی رول اقدامن او شانوجی بشکیل سر زندان آمده بو از دریه کی ده کتبه ماده کی دریه دیدن در کتبه ما رولا من حق بو فقط yani به هیجانه که وسا به جدیته که وسا نزدیک بون yani وکی رول سرکه بشانو ده از دیدم حق از به هیجان تبلیغ بو و ایروژی هم دبینن yani ediyem شانو چه دیکن yani جی ام در هنرتی دیکن فقط دست پیک وسا بو yani ما گلک هوان ناس کردن yani دوی براسیجی شانو دوی دمیده هاتن شکرن gerek şu an ambejin televizyonu da giderken gerek şu an ambejin şartı merceği demede hatın hındakirin yanjı xarabun imkanı ve demeye o ki vega nebun fakat şanoy evbun tamam role vega le mezatike şanoy ambejin ali belki ali tekniki de zayıf bun fakat Ali ambejin در هنرتیه داد، آلی سناریو داد، آلی لیستیکوانیه داد، مرد کاره بجا پروفسیونل بون. یعنی امان شانو بنگه کی محمیه را داشته کردن. جبر کو یعنی بلکی وکی پرورده کی جدا جبوی شانو گری یعنی جبوی گشتی ambejin نبو. پیره هم پرورده دبون همیشه ما شانو چید کرد یعنی اشتم کام امرون 6 ماه سر هنری سر شانو نقاش بکن بشتم در باسی شانو کی ببین نبو جبوی ما هم پرورده دید و هم شانو چید کرد و دما ما شانو چید کرد هم همی بچاقل همی چای کردستانی امدگاریان اوام او یعنی کسی کم جوان شانو پیشکش بکن او بون ما شانو جوان را ام بیشتر نشان داده و کیف خوشی کی مازن کارم ببیشم. از اکین رونی اکین مانعی چنده من زانبون evnav hilbija. از کوچ کریمه کوچ کری سینور کردستانی علی هم بحرش هم جی ترکیه. ناو 7 ساله دا کردستان قتلیام و امبجن جنستین هاتی چکرین کوچ کریجی تیده گلک ایش هاتی جیان کرن جواکی کی فقیره جواکی که امبجن چیاییه کوچبر بون گلکی چبیه جوا باجارا از استانبول دایگ بومه اصلی خوش کوچ کریم اما استانبول دایگ بومه ناو جواکا ترک دا به زمان ترکی ام مزم بونه راستی جی کوچ کری علیه چاندی ده هنک تشت خود پارزه سال 92 وان دماجی هنک هنرمندن کرد جو کوچ کری ستران کردی و چون هاتنامه آگوند وکی ناسنامه کرد بونه خواه اوسا انسان بچک ناست که یعنی ایرو از دنرم yani به زمان کردی از دا بریا 20 ساله 25 ساله از کردی نزانم دیسه از دزانم ایرو از شانوی کردی دمه شانوی کردی دلیزم سناریو به کردی دنفسنم بری من ترکی دلیس بری من ترکی دنفسان و گره کی جوهر و اصل خو gelmen çe bu. Av jubamın serfiraziye ki yani keyf xoşiye ki yani. Eğer naskirina parti tüne ba heval Halil dibece min ez ne çubama çiya ma gerilla nas ne kirba min film çene kirba yani. Ye jibo kar xabat hüneri
belki min huner beri dikir yani ye dibistana navin û amadekarî û zanîngehê de jî ez huner re mijûl bim. Fakat bi zimanê Tirkî bû. Naskirina tekoşîna azadiyê û aslında wek insanekî ji koç kirî çawa vegere çandê xwe, çawa vegere zimanê xwe. Bi wî rengî şanoyê de jî ez vegeriyam zimanê Kurdî û em bêjin senaryo nivîsandin û lîstik Kurdî ji bo min pir baş bûye yani. Ez dibînim yani hezara kes wan metropolê de hêliyan û hezara kes ber bi tunêbûnê çûn. Fakat ez û hevalê me derdorê min de ye, koma min de ye, yan jî em bêjin endamê koma me, hevalê me bi wî rengî vegerekî heye. Vegerekî ê cewherî heye. Yê cewher de tamam. Em çawa bikin da şekil girtin cemme hê müşkile yani. Em tam şeklê xwe nagirin yani. Formekî hunerî em bêjin hunerê giştî de û şanoyê de formekî tam derneketiye holê. Tam mesela şanoya gerîlla nav zahmetiyê de nav gerîlayê de tu dekorê xwe, kostûmê xwe, tiştê xwe hemû tu bi xwe çêdikê mulo geriyan jî. Çiya em geriyan. Pişta me de kostûmê me, em bêjin dekorê me em çiya digeriyan. Carna navbera du lîstika da êrişê hawayî çêdibû carê dî em diçûn me lîstikê xwe dilîst. Carna nav şikeftekê de, carna bindarekê de, carna yani em bêjin ber avekî me şanoyê xwe dilîst. Fakat tenê em bêjin bi wî rengî têrê nake. Civakekî giştî milyona insan hatta insanên roşîlatê navîn çend zimana ihtiyacê wan hunerê heye, ihtiyacê wan em bêjin şano heye. Çêbûna netewekî demokratîk de bi gelek zimana çêkirina huner heye yani. Mesela şoreşa em bêjin Rojava yani şoreşa çar parça Kurdistanê jî êdî ji bo hedef û armanca me têrê nake yani. Tenê coğrafya Kurdistanê tu rizgar bike û hunerê Kurdî bike ew jî têrê nake. Em roşîlata navîn nêzî 400-500 milyon însan hevra jiyan dikin. Kurd û Türk û Arab û gelek ol em hevra jiyan dikin. Müslüman û Alevî û em bêjin Mesîhî û Êzîdî. Gelek ziman, gelek ol, gelek millet, gelek gel. 200 sala jî nijadperestî û polîtikayan em bêjin ol û bawerî bi rengekî siyasî hişk. Hemberî wa siyasetekî çandî, demokratîk, îdeolojik pêwîste. Şerekî çandîye yani. Hem civekî insanekî nav vî şer de xebatê şano em dixwazin bersivê bidin û birêya hunerê em însanê xwe ava bikin, însanê xwe çêkin û çêbûna netewa demokratîk de bingehekî baş ava bime. Ser vî esasî em kar û xebatê xwe berdewam bikin. Beşa şano li vir midawî bû. Pêlîn hunerî bi mijara wê jê wê li pêşberî we be ji bo xelekan û